August ni ruksang ni le som ni pali tho le ni nia khovel mun sang chanchin tharte tun huna ya kan tar nang le don ani Bangladesh ramchunga buaina kan hrecho ome kan tarlan photo kha Bangladesh ramchunga norhoi hotuten annor angin Prime Minister Sheikh Hasina chuan nimin Augustinga khan banna theluti chual chung chanchin bumi te chuan an tarlang Hasina hian norhoi hotute mipui laka chongain humhimna zongin Bangladesh a chua san ngalbok Bangladesh a hian sarkar na thoklak na kwata siam dang labani awangin zirlai thren kha chuan dulo na an lantera atir lama tharum thona thenglo ma se sarkar thop tu zirlai tle norhoi hotute inkara Dhaka University a boina chuakin hemin hulama hian in 12 na chuak zoi ta chiamani Supreme Court thupek anga kwata siam dan ti dang labani nuwa norhoi hotiti toplai lok ni in Karliam ta kar top lama tangkhan zirlai ta chuan Prime Minister Hasina bang turan norin norhoi hoten thar thole ta ani tunhai buaina chuaka wanghen mi zathum do nin nunna anchan to a August nili pathian nei khan buaina chuaka mi som kwa pali thi an ombel le thu ban pon mek ni ma se mi puilungoi lo ta chuan Dhaka panakal antum ta hiala Prime Minister chen na mun lu chil antum nia tarlan ni in ma se he thila thlen ma hian Sheikh Hasina chon ban na the lutin Dhaka chua san ngalin India Rama Tripura State khopui Agartala apan nia tarlan ani ma se hi official soi chen na ero ala hau lo maya Sheikh Hasina atlanchiat nuwa norhoi hotu te hian Dhaka official residence lu chilin ansua samzui na sa hle a kumsom sari parukmi Sheikh Hasina hian kumsang ni pakwa tangkhan Bangladesh a hian ro rel na hi alo chel to a Prime Minister Hasina in banna thelu nuwa Chief of Army Staff General Waqar Uz Zaman chuan anram ro rel na chu sipai te kuta da lai lokani donti apuang ngala norhoi hotte po inbeng daya borok thale monom siam turin angin ngalbok sipai ho tu chuan kanrama boina na sa taka thleng me kani a ep tu pol roi tu te po ka kom to a interim sarkar siam kan rel hialani mo phurna kala dona inthil phul te po kan ti lo tlingang tin mi pui te chu tharum hangin engma chin fel theilowa thata ka tho puya boina chin fel turin ngai tu na seng turin angen zui bokani heti meklai hian United Kingdom Prime Minister Keir Starmer chuan ramdanga tanga pemlu te dulo na lantir na awanga tual chung boro ka so san zela wangin nimin khan police ho tu tenen emergency meeting an nei hial UK mi puite hian ramchunga ronlu te dulo na an lantira England marthlang lam Southport ta Karliam ta khan me cheno pang pathum tha ni in tual thattu hi Islam Kalfor polami ni in thu thar thedar tu te chuan an tar langa hemi wanghen ramdanga chunga UK pemlu te dulo na lantir ni in Britain mi puite chuan ramchung hun sanga noran huai hotta ani UK hian kumsom pathum chunga nor huai hotna lian ber tok meka mun thren khata chuan tharum thona thlengin hotelain humhim na zong ta chu bituman ni baka chen na in le lir thei halani hial bok police officer ta chu brick manga be ni in dorbung ro ti luina lak chu ani baka mox the Asia mi ta sum don na mun chu be chiam ani bok England ko puilian thren khat Liverpool Manchester Bristol Blackpool le Hull baka Northern Ireland a Belfast ko puya ta tharum thona hi thlengin ramchunga pemlu ti top andu thu antlang au puya longron lu turte dangin pemlu phur thinte danandu thu hian au chu pui boka ramchunga norhoi hot wanghian mi jali somni chuangman ni to in UK Interior Minister Yvette Cooper chuan norhoi hot mek ta chu namdang ngai theilo na chokchuak turin borok chorem changa manga apu boka Bebe King kum rugby Elsie Dot Stankombu kum sari le Elise de Silva Aguilar kum ko that tu le midang som hliam tu Excel Rudaku bana chu ramdanga tonga pem ni in social media lama the darani a hemi wanghian Britain mi puite chuan ramchunga pemlu te du lo nan lantir chun zomta a police chuan tual thattua po Rudaku buna hi ramdanga tonga pemlut ni loin England a piang ni in an soya do the dara wangin mi pui boina achuak dein an tar lang boka Police chuan England Defence League tho pui pol dang tele an ma ni thlop tu te chu boina chok chuak tu ni in an tar lang bokani North Korea ramlama han lut vele ta ila North Korea chuan South Korea nena anin rina bula South Korea le US po kapa ballistic missile launcher zani somnga da thar
Korean Central News Agency KCNA na tarlan danin pathian nia anram khopui piangiana ral thum thar da son na tur hun man hi anram hruai tu Kim Jong Un kai hruai na hnuaya nei ni in mi pui tam tak pung khomin hal moi te halin hunan manga an missile launcher hi te hi biru takada theile South Korea le US be na ta na chul hun huna relo te chunga man mai thei tura duana ni thu asoya Kim Jong Un chuan khofel huapa ven himna der thong chhozel le US kai hruai sipai taram ria anin luling zela wangin kan ral thom nei that le nuclear ral thom thilti theina te hi man tang kai mai theya da lo theilawa min siam ti in asoya missile launcher hian arwalin missile pali apai theya chumi baka short range ka na na man thei Hwasong 11D po akap chok tel thei boka ral thuam lama mi thiam te chuan missile te hian KM za tronga KM za thum thleng aka thei thuan tar langa mase North Korea hian missile sang khat chuangan nei ero arin om lo thu an tar lang vele boka tunlai chu khovel mun sang sang chanchin tharte a thalam aina thalo lam hriat tur atam jok zama ani Bangladesh tual chung boina chuan zia omlam apan hlei theilova kan tarlan tak angin nimin pialama Prime Minister Sheikh Hasina bangiatin mitam takan ram khopui Dhaka an pung khoma atirlama kan tarlan tak angkhan nimin lama ban na hi athe luta ani Sarkar na lak chungchanga zalen na sol tu chung te ta na kuata siam tum na do dalin July thakhan buaina hi achuak tran to a Bangladesh Supreme Court chuan nalak chungchanga thu chu asiama wangin norhiti toplai lok ani nuwa kar liam ta kar top lama tangkhan sarkar paithak tubin norhi thar tho le ani a Dhaka a phei chuan inrin ni khan kongzo huai hot ni in boina lian tham chuak lo ma se nimin le nimin pe lama te nor na hi huai hot chun zom zel ani ta ka wangin an boina hi apun lun lo thei ta lo ani Myanmar sipai te chuan China ramri bul nambil polte thunun na hnuaya om lokai khuwa tho theina min kar liam ta ni ngani zan khana be chiama mi som thi in tual chung media te chuan an tar lang lokai khomi pui te hian ni ngani zan rei to lama sipai te hian tho theina mangin tum ni an beya civil mi som an thi ti an soya he khuwa hian mi sing ni sanga velan chengani Myanmar marlama Sun State a hian ni kumjun tha tangkhan arm group le sipai hi anin beingor hle a Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA chuan kumin January thakan sipai sang ni chuang anin pek nuwa lokai khuwa hi an thunun na hnuaya omtian puang ani MNDAA lamin China malak na a inka hai thuthungan siam palzuda Sun State marlama beipui an thlak le awangin tunhaya sipai te hian lokai khuwa hi lakle tumin tunga mazat tho theina mangin an be thar vele ta ani Manipur an buai ma Myanmar le Bangladesh laman buai boka chuti mek lain Hamas lampang hantar lang le ta ila Iran President tharlak luna tel Palestinian Pol Hamas sautupa Ismail Haniyeh thani nuwa Hamas te thurwal pui te chuan Israel chu beilet venge an tum thuan soya Middle East a hian Indona lian zo ka chuaka ni po in amak to lowang Lebanon, Yemen, Iraq le Syria Roma Iran thurwal pui helpol te chuan Hamas an thlop thuan soya Lebanon a inquire Hezbollah chuan ramria Israel an missile le drone mangin an beirang bok Haniyeh tha ani nu hian Iran chuan Israel chung mun tamzo kap turin Hezbollah chu adu tia hriat tira sipai mun chau nilowin mun dang po kap to turin adu bok Hezbollah hian August ni tum khan Israel lama Katyusha rocket thranem tak aka chu thuan tar langa Israel thian thra US chuan Israel doron ani chuan atran pui tur thu asai ve ngal boka US khwale tuite chu Lebanon chu san turin a hriat tir bok US chuan Middle East a sipai le ral thom da bela tum thua soya a indo long le ballistic missile chu Middle East lama da tumbok Israel point Palestinian a beina top san du lo a chun zom zela karliam ta in rin ni khan West Bank chu missile manga tumni kapin mi pakwain nun nan chana Israel army na tarlan danin rocket ka chu masa zokian lir thei fuin a chunga chuang mi pangan borala Hamas helpol mi le sa an ni thu tarlan ani bok Heminu hian tulkarama Israel sipai kap tu Palestinian helpol pali an kaplum le de antar lang boka Benjamin Netanyahu le apolte Israel an chengap thei le tunlai chu Gaza indona top to tura imbiang na kalpui mek ni ma se boru kero ala so sang hal hal le a tharum thona ala thleng reng bokani
nimin pe khan Tel Aviv khobul holuna Palestinian mi pakhat chuan chemte mangami bein Israel mi pakhat athi ba ka midang pathumin hliaman tuara police in tarlan danin Peter kumsomruk paruk mi chuan nunna achana midang pahnih chuan hliam tatak tuarin damdoi inlam a tlanpui an ngai ngal hialani khatiang kha khovel mun sang chamchin thar ani lain Mizoram ral muang taka nun kan lamang theite hi chu vanei thlak taka ni a siam tu pathian hne na hian lom thu soi mol mol tur kan ni